Reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News, tubonaho no kwifuriza kugubwa neza kuri iki cyumweru, ndetse tunababwira ngo mukomeze munogerwe na gahunda ya weekend, ndetse tubazaniye update cyashya. Ni igikuba cyari kigiye gucika muri AFC M23, aho bivugwa yuko maginga ya leta y'Kinshasa yari igiye kurimbura ubuyobozi bwose bwa AFC M23 mu nama yabaye mu rukerera. Ni amakuru tugiye kunonosererwa n'umuroko wacu Ifoma, aho ari buduhe izo n'izo. Ni mu gihe kandi operasiyo biswe umusaraba muri parike ya Virunga ikomeje gushegesha AFC M23 bitewe n'uko inyeshyamba zikomeje kugenda ziyubaka nyuma y'uko basenya umunara muri no parike ya Virunga. Maginga ya biravugwa yuko umunara ukomeje kugenda awongera gusanwa, kandi twabamenyesha ko uno munara uramutse wuzuye kugira ngo umujyi wa Goma ubone umutekano cyangwa ikirere cyaho kibe cyizewe bitaza koroha, bitewe n'uko mu minsi yashize aho umunara wari watangiye kugera hejuru, biravuga yuko sinyale zari zatangiye kuvaho za AFC M23. Ni urupapuro rw'amakuru mugiye kumenya uko situation ihagaze ku ngingo zikomeye cyane z'urwego rw'ubutasi ndetse na diplomacy. Saho gusa iwarikare biravuga yuko abarundi bongeye kurwana na FARDC nyuma yuko binjiye muri teritwari ya Shabunda. Byifashe bite, bihagaze bite? Ni amakuru ugiye kumenya, umenye akantu ku kandi umenye uko situation ihagaze. Sayengeye ni updates. Reka mbashimire, mboneraho no kubifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana na Kigali News. Nawe kandi mushya, nta kintu usabwa uretse gukanda subscribe, bityo winjire mu muryango mugari wa Dema ko makuru acukumbuye kandi yizewe. Njye muri kumva kaje gukomeza nyandi Jamia umugisha ku murongo wa telefone, turi kumwe n'umuroko wacu Ifoma Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Mu gitondo cyiza. Bwana Bizima, duheruka kuvugana mu gitondo cya kare, ariko maginga ya undi y'urwa rurambwa ngo AFC M23 bari bagiye kuyihitana bitewe n'inama. Ubundi inama Bwana Bizima yo mu rukerera, kuki bakora inama mu rukerera, nihe mpamvu? Iyi ni inama ibaho mu buryo bw'umutekano, ndetse si M23 ahubwo ni ibihugu byinshi haba ku isi, kuko ni inama ya joke ibigaragaza ibikorwa byabaye nko gutanga raporo z'ibijyanye na situation n'amaoperasiyo ndetse n'ibikorwa bindi byose biba byabaye muri ayo masaha y'ijoro ndetse n'ayatambutse. Ni inama igarukwaho buri gihe kandi ntiyangiza akazi ka buri munsi gatangira mu gitondo, kuko iba mu masaha 9 n'igice, saa 10 kugeza saa 11 z'igitondo, ibisa naho iri kurangira. Ni inama ibaho henshi cyane, kuko ntabwo ari muri M23 gusa. Ubona ko iyo operasiyo abayiteguye n'ubundi bifashishije, ko ubona ko utasanga umuyobozi nk'uri urimviye muri ofisi ngo bigushobokere, bo bashatse gukora ibikorwa bijyanye na patrouille mu muhanda n'ubundi ukoreshwa aba bayobozi beba berekeza ku biro aho inama ikorerwa ya buri munsi. Yes, Bwana Bizima, biravugwa yuko n'ubundi ku ikubitiro AFC M23 ubuyobozi bwose bwari bugiye kuraswa. Leta y'Kinshasa muwe mugambi byagiye bigaragara yuko n'ubundi iri kuri misiyo yo kwica ubuyobozi. Ubundi operasiyo wenda nimba hari amakuru wabashije gutohoza yariteguye ite? Ni operasiyo yateguwe n'abasirikare batatu b'abakomando ku ruhande rwa FARDC baje kwisanisha nabo muri M23 Special Force barinda abayobozi ndetse n'amaofisi yabo. Ubona ko bambaye impuzankano nk'iza ba Special Force ba M23 ndetse n'intwaro zasaga ko bari barijyanishije nabo, ni ikintu bari barakoreye ubugenzuzi buhagije. Haza kubaho rero uburyo bakoramo patrouille ari amatsinda batatu kandi mu ntera zitandukanye. Rero usibye kuba haba hitumanaho, ubundi uburyo bagendaga n'uburyo bari bambaye ni uburyo bisanishije nabo, ku buryo kugira ngo itsinda ribari imbere cyangwa se inyuma yabo rize gutahura ko atari ababo byari bigoranye cyane. Rero mu masaha ubona ko baje muri operasiyo kare basa n'abazindutse, byabatwaye umwanya wo gutinda bakora ibyo bikorwa bya patrouille byaje gutuma
habaho ikosa ryo kuvumburwa ko bashobora kuba ari abantu badasanzwe ku ruhande rwa M23. Ibyo ni itsinda rimwe ryabibonye ribasha guhamagara bagenzi babo bati mwitondere, iri tsinda riri muri ubu buryo rimeze nkatwe ariko hari ibikorwa turi kubona byabo bidasanzwe. Rero akantu kaje gusa naho kabakoraho ni uburyo abasirikare ba special ba M23 batwaramo imbunda, bazitwara mu gatuza zihagaze ku buryo ubona ari umuntu witeguye igikorwa icyo ari cyo cyose cyo kuba yarasa byihuse. Aba nabo nibyo bakoze, ariko habaho ikosa ryo kuzirambika ku gituza nk'iziryamye. Ubu ni uburyo butajya bukoreshwa n'aba ba special force ba M23 n'umunsi n'umwe, haba ku manywa cyangwa nijoro. Kani nk'akantu k'akamenyetso babashije gukoresha mu kureba kure neza, basanga ntabwo kibagihuriyeho, aricyo cyatumye habaho amakenga cyane yo kuba aba bantu bashobora kuba atari ababo. Rero bikimara kumvikana neza ndetse bamaze gusa naho amatsinda ahuje ko aba bantu babinjiriye, habaye igikorwa cyo guhindura imigendere yabo, basa naho babitaza ariko bakoresheje gusa naho bagose iri tsinda ritoya ryasaga n'iryabivanzemo. Bakimara kubona ko icyo gikorwa kibayeho rero, bo bahise bitabara ko bagoswe, bakoresha igikorwa cyo kurasa, ariko n'ubundi nabo bari bafite imbunda za siransiye ku buryo ntawe wabashaga kumva ibiri kubera ahangaha mu bandi batari muri iki gikorwa. Baje kuba barasa mu itsinda ryari ribari inyuma, baza gukomeretsa nk'umusirikare umwe, ariko bakimara gukora icyo gikorwa kuko bari basa naho bagaragaye M23 nka special bari bahari, bahise iri tsinda ryose barishyira hasi. Ni uburyo ubona ko bari bafite umugambi wo kurasa yaba umuyobozi mukuru cyangwa se uwo ari we wese w'umuyobozi muri staff ikora hano, kuko izi ni inama zikorwa n'abasirikare bari ku rwego rwo hejuru kandi bafite n'imyanya bahagarariye mu edikota. Ubona ko uwo ari wese wari kuraswa hano yari kuba ari ingenzi ku ruhande rwa FARDC, kandi kikagaragara nk'ikintu kidasanzwe cyo kumva ko umuntu yarasiwe mu edikota atari ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa muri operation. Cyari kuba ari ikintu kidasanzwe bakoze, ariko babashije gukumirwa, mbese operation yabo isa naho yarinze kandi aba ntibabashije kuhava ari bazima. Bwana Bizima, byari byemejwe mu nama ko n'ubundi hagiye kubaho kurekura imfungwa kuri buri ruhande. Aho ngaho n'ubundi si uburyo bukomeye bwa leta ya Kinshasa yashakaga gusa nkaho iyobya uburari kugira ngo ikomeze amaoperasiyo, kuko mu minsi yashize banica umuvugizi mu bya gisirikare, ngira ngo Leta Colonel Wiringoma nawe yicwa, byari mu buryo bw'agahenge. Urumva ko yahise yicwa, akaba ari nayo mpamvu magingo yatabaho kwitonda iri huriro rya AFC M23 rishobora guhura n'akaga, bitewe n'uko AFC M23 akenshi na kenshi ikunda kugabwaho ibitero mu gihe baba bazi yuko bari mu gahenge, ndetse bamwe hakazamo kwirara byagiye bigaragara. N'icyo ubona AFC M23 yahise ihindura cyangwa iri buhindure saha yengeye? Irabizi neza kuko iyi ntambara bayimazemo iminsi, kandi leta ya Kongo barayizi uburyo ikoramo. Bo mu manama bajyamo cyangwa mu maraporo yose basohora, babasha gusa naho bisanisha no kwigaragaza neza imbere y'amahanga kugira ngo berekane ko ari abagendera ku mategeko ndetse no ku byo basezeranye. Ariko ibyo ngibyo M23 irabizi neza ko ari ikinyoma, kuko operasiyo zabo ntizijya ziruhuka n'umunsi n'umwe, haba hari ibiganiro, haba hari agahenge. Ahubwo nibwo ubona ko FARDC ikora ibikorwa byose. Nk'urugero rufatika ni muri iyi minsi urabona ko operasiyo zabo ziri kubera hirya no hino mu bice bidasanzwe. Rero ntabwo ari igihe cyo kuruhuka ku ruhande rwa M23, ahubwo ubu barasa naho basabwa akazi kenshi, kuko FARDC n'ubundi aribwo buryo ikoramo mu gihe nk'icyo, aribwo usanga operasiyo zabo zabaye nyinshi kandi zo mu buryo butandukanye. Yes, mbere yuko wenda utujyana muri parike ya Virunga nuko umutekano uhagaze mu mujyi wa Goma, urankundira tubanze turebe amakuru aturuka muri teritwari ya hafi ya Walikale ndetse no muri teritwari ya Shabunda, aho bivugwa yuko ingabo z'u Burundi nyuma yuko zirashweho bikomeye zasubiye inyuma, aho zavuye za Masisi zikagenda zigaca Walikale,
bikarangira zigeze muri teritwari ya Shabunda. Biravuga ko uyu munsi zabyutse zirwana n'ingabo za FARDC ngo kubera impamvu y'uko n'ubundi izi ngabo z'abarundi zisa nkaho zitari muri operasiyo yo kurwana cyangwa yo guhangana na AFC M23, ahubwo ziri muri gahunda yo kwishakira amabuye. Akaba ariyo mpamvu habaye irasanwa rikomeye magingo aya ntiharamenyekana umubare w'abasirikare bari bapfa, tukaba tukiri kubitohoza. Rero urumva ko ari ikibazo gikomeye, imirwano ikomeje kugenda yavansa mu bice bigiye bitandukanye. Bwana Bizima rero ndagira ngo winjire muri parike ya Virunga, aho bivugwa ko umunara wari umaze iminsi uherutse gusenywa wo gukupa connection y'umujyi wa Goma ndetse n'iki kirere cyose cya Nord Kivu, magingo aya ngo watangiye gusanwa. Bwana Bizima, abyifashe bite saa ngiyi, bihagaze bite? Ni umunara ubona ko umaze igihe kinini cyane, usa n'urimo kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, ariko ikintu kiriho ubona nawe wakwibaza ni uburyo wangizwa ukongera ugasanwa. Uribuka ko mu kwezi ndakeka ari ukwa gatatu ubwo hazaga kuba kurasayo basheringaho n'imbunda ziremereye ndetse bakawangiza bawuri kure, ariko mu makuru bari bafite ko harimo fosi nini cyane ndetse byari bigoranye kwinjizamo ingabo ku butaka ku buryo zabasha kujya gusenya ibi bikorwa zigereyeho, byari bisa naho bigoye. Nyuma yaho haza kubamo amaoperasiyo akomeye mu mpande zose, ariko biza kurangira n'ubundi iri tsinda ririmo ritabashije gusa naho rivuyemo bitewe n'ishyamba uko ringana, kuko baturuka mu gice kimwe bo bakihinda mu kindi. Ukabona ko operasiyo M23 yabaye nkaho irekeye, haza kongera kubaho gusana uyu munara inshuro ya kabiri, aribwo baje kubona abasirikare bari muri operasiyo muri izi nkengero z'ipariki, baza kubona itumanaho ryabo ritarimo gukora neza ndetse babona ko ricibwa intege n'ikintu kidasanzwe. Haza kubaho gutanga amakuru, bagenzuye basanga n'ubundi warongeye urasanwa ndetse wari ugeze ku rwego rwo kuba wagera ku bikorwa nyabyo. Haza kubaho ibitero bya drone baje kugaba muri iyi pariki ndetse byangiza uyu munara, ngo ndakeka nta n'ukwezi kurashira. Ubu rero ni inshuro ya gatatu bigarutse kongera kumva ko icyo cyabayeho, kandi iyo umaze gusa naho ugera ku gikorwa cyo kuba wakuzura nibwo sinyare ku ruhande rwa M23 bahita bazibona z'uko hari ubwirinzi busa naho buhanganye nabo, kandi ubona ko iri shyamba risa naho ryegereye umujyi wa Goma ku buryo uyu munara uri n'ahantu yirengeye byaba bigoranye uramutse wuzuye. Rero ni operasiyo bakimara kuyimenya yateguwe, ubona ko ishobora kuba ari operasiyo iri bumufate n'igihe kirekire, kuko baturutse mu mpande zitandukanye kandi bamaze gusa naho bemeza ko bagomba kwinjira muri iri shyamba kugera uyu munara ugezweho, akarebwa icyo gukora kimara igihe kirambye kitari icyo kugenda batakaza agakoresho kamwe cyangwa bubiri bwahita busimburwa byihuse, kuko ubona ko batabikoresheje imbaraga n'umuhate ukomeye uyu munara ushobora kuzateza ikibazo uyu mujyi wa Goma ndetse n'ibice biwukikije, aho ubu bwirinzi bwa M23 bubasha gusa naho bugenzura, byaba bibaye nk'aho bahuye n'ikibazo gikomeye baramutse uyu munara wuzuye. Bwana Bizima, n'ubundi biravugwa yuko umujyi wa Goma usa nkaho igikuba cyacitse. Niyo mpamvu hatangiye kubonekamo ubwoba. Mu minsi yashize abizi ko hazengurutsemo indege magingo ya zitari zamenyekana, ariko abenshi bavuze yuko ari indege z'ubutasi za FARDC. Bamwe bakavuga bati bitewe n'uko ino miryango mpuzamahanga ishaka uno mujyi wa Goma ndetse n'igice cya Rubaya, biravugwa yuko ari ku bufatanye bukomeye n'iyi miryango mpuzamahanga, ndetse bishobora kuba ko na MONUSCO yaba ifitemo uruhare mu gushaka uburyo ki bahirika ubuyobozi bwa AFC/M23. Hari amakuru waba ufite muri ubwo buryo, Bwana Bizima? Ntabwo iriya ari itsinda ritoya byoroshye kuba bapfa guhirika, kuko ndakeka kuva uriya mutwe ubayeho icyo cyarakenewe, ariko hari impamvu nyine z'ubwirinzi no gukomera ku ruhande rw'ayo M23 rutuma icyo kintu kitabaho, kuko bibaye ku cyifuzo cyabo iriya ntambara nta nubwo yamara iminsi ibiri. Rero uyu mujyi kuwurasa ntabwo ari ibintu byoroshye, kandi utibwira ko M23 ayo makuru yose ibita afite
ariyo mpamvu nayo hari ibikorwa irimo byo kwiyubaka ku bijyanye n'ubwirinzi ndetse n'ibikoresho bihambaye byo ku butaka, kuko ubu amakuru ahari ni uko mu bikoresho bimaze kuhagezwa ndetse no mu nce izo za Rubaya, wumvise amakuru y'ejo uburyo bagabweho igitero cya drone ku modoka zari zitwaye ibikoresho. Ni ibintu bari kwiyubakaho bihambaye nabo, kuko bazi ko ibi bitero bishobora kudakoreshwa drone, kuko yenda ubu bwirinzi bushobora gusa naho buzinaniza, ariko bakaba bashobora gukoresha indege. Rero nabo icyo basa naho barimo ni uburyo bari gutegura ko nta ndege yaza muri iki kirere ifite umugambi wo kurasa ngo ibashe gusubirayo ari nzima. Rero ni ikintu ubona ko nabo babizi cyane ndetse bari no kukitegura, ariko ubwo kuba habaho ikikango ku baturage ni nk'aya makuru natwe tuba dufite, nk'uko wabyumva ukumva ni ibintu bidasanzwe, ariko ntabwo ari ikintu kibatunguye, kandi ubona ko igisubizo cyo kuba basenya uyu mutwe wa M23 atari uburyo bwo kuba barasagoma, kuko ubona ko ufite ibice binini ugenzura ndetse bitabaye intsinzi, kuko uyu si umujyi wafata ngo ufatane na zone ya Masisi yose ku munsi umwe ngo bigushoboke. Yes, Bwana Bizima, mu yandi makuru ya Zandani biravuga yuko leta ya Kinshasa idashobora kuba yakohereza izo mfungwa nyuma yuko umugambi wo kwica bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe wa M23 bitaje kubakundira. Bari bazi yuko operasiyo bateguye iri buze kugira icyo itangaza, ndetse nyuma yuko gutsinda kwabo kunaniranye, biravugwa yuko bitari buze koroha ku mpande zose ku bwumvikane bumvikanye. Ni mu gihe kandi tuyerekeye mu mujyi wa Uvira, biravugwa yuko umujyi wa Uvira utuje, uretse urujya n'uruza rw'abasirikare b'Abarundi ndetse na FARDC n'abandi bose abakorwa muri kiriya gikorwa, ariko bikavugwa ko M23 iri poze mu kibaya cya Plaine des Ruzizi, bigaragaza yuko hari ikintu bari gutegura gikomeye, ndetse bivugwa yuko gahunda batangiye yo gukoresha indaki ku rwego rwo hejuru bisa nkaho ariyo bahugiyemo, kandi basa nk'abo biteguye ibitero karundura bitewe n'urwego rw'ubutasi. Ngayo nguko rero Bwana Bizima, sinzi niba hari ijambo tukuniganye. Ego, na makuru ari gucicikana n'ubundi muri Uvira mu misozi ya Minembwe, aho Lieutenant Colonel wa Zarendo yabashe kuraswa, ndetse ubu umurambo we ukaba washyikirijwe za Uvira kuri morgue. Ni ibintu biri gucicikana ndetse biri kwivugirwa na ba nyir'ubwite. Ubona ko rero hariya aho n'ubundi hari amakuru ko hano za Karingi drone n'ubundi zagiye zihanurwa bijyanye n'ubwirinzi, ubona ko noneho mu Minembwe hari igihe idasanzwe cyabayeho. Rero ni ikintu ubona ko ku ruhande rwa M23 twirwanaho muri gice cya Minembwe habaye hatakiba kwinjirirwa na drone, kuko zishakiye nko mu bihe bitambutse. Ubona ko uru rugamba rwabo rwo ku butaka rwose barugeza ku iherezo, kuko ubona ko icyari cyarabazengereje ari drone za buri munsi. Yes, Bwana Bizima, rero reka tugushimire tukwifuriza kugubwa neza kuri kino gitondo cyo kuri uyu munsi. Urakoze nawe. Namwe bakunzi ba Kigali News, reka tubashimire twifuriza amahoro y'Imana, twihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.